Když se nudím, tak vařím. Keď sa nudím, tak varím, aby sa nám to rímovalo. Toto video je pre kamaráda Štefana, který má mlsný jazyčok, ale vařit sám nevie. V dnešním podujaťu si predpripravím utopence, utopený, lebo ako to voláte vy, ja neviem. A mám tu takéto ingredience, cibulu, štatív, utopence nakrájané na hrubo, pak tu mám ocet nariedený s vodou, vodu jsem převařil, aby to neskyslo, pak tu mám nové koření, kuličky pepře, malý bobkový list a čilie a tu do tejto sklenice to všetko napchám. Nachystal jsem si cibulu s kořením, dal jsem tam čilie a takýmto spôsobom to tam všetko napchám. Takýmto spôsobom to tam dám. Trocha to upechujem. Šup. Moc se s tím necrcajte. Takúto hrubú vrstvu tam dám. Šup. Tak dám cibulu. Trochu to udusám. Viacej cibule. A takýmto spôsobom naplním celú sklenicu. Sklenicu mám napchanú, naplnenú. Tak toto vyzerá. Tak toto vyzerá. A takýmto spôsobom tam naliju ocot. Tak. Hrníček 4-litrový a vejde se tam tak akorát. A terasky. Po viac ako týždňu som vytáhol utopence z ledničky. Tak toto vyzerá. Tak to mám utopence s cibulou. Tady to mám vo flaši. A terasky vám ukážem, ako mi ty utopence chutnajú. Štefan, kúkaj. Možno ti zítra donesem na košt. Takže špekáčik. Dobrá nakyslá chuť. Cibula. Cibula chutí, ako by bola s utopencami. Dobre to je. Štefan. A k tomu som si urobil obyčajnú topinku s cesnakom. Dobré to je. Ešte trocha cibule.
by to mohlo byť, Štefan. A pretože sa blíži Vianoce, a tak by som vám rád povedal, podívajte sa na e-shop fotoobrazy pro.cz, kde vám Štefán, môj kamarát, môže zrobiť takýto veľký obraz z vašich fotek, tisknutý na plátno v drevenom rámu, ktorý Štefán sám vyrába. A nezabudnite aj na ďalší pořad, ktorý pro vás robím, kde všude som kouřil. A za posledný mesiac som kouřil veľa. V Anglii a v Chorvátsku. Takže do počutia. A kouříme.